Ibiro bya Guverineri w'umujyi wa Nairobi ahane muri Kenya byatangaje ko abantu 60 biganjemo abagore n'abana bagizweho ingaruka n'imyuzure, aho hari n'abapfuye. Ishyaka riri ku butegetsi muri Togo rishobora kugumana ubwinshi bw'abadepite mu nteko mu matora yo ku ya 29 y'uku kwezi, nubwo hari impaka zikomeje z'uko perezida azajya atorwa n'ishyaka rifite ubwiganze mu nteko. Ubwoko bw'imbyino buzwi nka break dance muri Maroc bugiye gushyirwa bwa mbere mu mikino Olympique izaba muri iyi mpeshyi. Abafaransa n'abanyamaroc babyina izi mbyino bari guhatana mu cyo wakita imikino ya gicuti inabategura muri iri rushanwa. Perezida Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania yatangaje ko aziyamamariza manda ya kabiri. Ghazouani yagiye ku butegetsi muri 2019 asezeranya kuzana umutekano mu gihugu cyaranzwe n'imvuru z'abajihadiste. Ikigo cyo muri Kenya gikora imiti cyahawe uruhushya na OMS umwaka ushize wo gukora imiti ya malaria. Ibi byafashwe nk'intambwe ikomeye ku mugabane wa Afurika, ibizafasha abaturage kubona imiti ihendutse.